إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hande ɗo ko tenen hawritu ɗum sappo e jeenayi lewru mai ko ɗum woni lewru jowaɓoro ndun e nder nde hitande goluuje ɗiɗi e nogay e joyi hande kadi aray en fottiɗo tindugol no fodirnoɗen noon hande waɗayno live libre ko ɗum woni live libre ko on non senoto yewta kono ko yani firti ko saati hiɗen humpiti hande ɗo musidɗo meɗen on o wakkiliɗo moƴƴa ka cippiro wiyeteɗo Ido Ba jibinande timbi Madina Sonke hari mo nodditano hande on fof hari ɗon goƴa kon ɗum woni ka o nodditanano hari plainte ko ɗum woni wullital hade no waɗi e hoore makko sariyare nden nodditimo joni noon ko ɗum woni ka feƴƴi toon hiɗen hani ka humpite jama woodi noon ko yalti toon kadi kesi woodi ɗin kesi ɗi tawata en faala waɗudi e sookeje moɗon lawaki han joni on senoto yewton mi jonnayi on nde yewtere ɗo kono mi faala en heɗitemo taw kanko Fré Ido o yeeto en kon ɗum woni ka feƴƴoy ton kon ɗum kadi woni kesum ka yaltoy ton yewten noon kañum kadi fi o procès kañum président Aliou Ba mo tawata e ñawore nden ɓe yeetoy to en kon ɗum woni kaɓe ƴetti feere kon ɗum woni haray koɓe desidi kon ɗum wiyete ɗum e pulal ko woni koɓe fiɓi annuye kan muɗum koɓe ñaawima ko ñawore nden ɗum ko le 29 yaltoyta ɗum ko hawroyta mi sikki ko alkamsa yontere o wonɗo e arde ɗo ma alarba terlen ɗon si wi ɗon kañum kadi e yewta e fi o événement mo Serelak on e kañum CNRD eɓɓi waɗugol Belgique ɗum ko le 31 hawroyta ɗum ko hawroyta ko ACW yontere o wonɗo e arde ɗo jama on fof ko ɗum hani waɗugol kon ɗum kadi woni CNRD ka fokkintiniri ɗum ɗon e ko honɗum waɗi si tawi haray on fof ko ma noto ɗon fuɗɗoɗen gibi hande ɗo yettagol jama on haraɓe andi haray ko ɗum ɗo woni jogiɗen ɗe toɓɓe ɗen yewten noon kañum kadi fi o divers mo tawata on ko fewndi kon fewndo ɗo e hakkunde maɓɓe kamɓe CNRD on hawre nde ɓe ɓari nden hakkundeji maɓɓe o audio o vidéo wonɗo e circulé ɗo no Sadiba warira noon e kon ɗum waɗi si tawi o yalti ko on ɓe yaltinimo andon noon ha honto koko wiyete kon ko hitande ma ñande siniraɓe ɓe galdi andoto ko giñaɓe jelo woni ka nder galle ko ɗo mi habbino ko ɗo mi falano noon ko ñoli ko luuɓi fuɗɗama galdede hakkunde maɓɓe ɓe fokkitanimo kanko noon hande kadi numrudu ɗimmoɓe makko ɓen ɓay tun intérêt ji woɓɓe maɓɓe memama retirugol ɗi licence d'exploitation ji ɗi compagnie miniére ji Bala Samora e makko nangodiri takku Bala Samora on memminama fimum haray ɗen jettude ɗo kanko Fré Ilo e la diaspora o waɗanayi ɗo nde tawata haray ko ɗo en torike noon Allah yo hawrindin en sawaba ko mi yewtata ɗo mi adda ɗum ɗo no ɓuri e fewirde si mi hawritino e mum yo hawrindin onon kadi e sawaba ka jentitagol ngol mi heɓa nafa ko mi yewti kon onon kadi heɓon nafa ko jentiti ɗon kon amin ya rabbal alamin si ɗum ɗo waɗi waccemo kanko Allah jarne mo sabu aray kanko woni ko moƴƴi e meɗen si mi arno faljude fawñade feggade ma fayinede haray ande ko mi wondi e law watton e hoore an kon haron tiɗinali pandi sina ɗiɗo fo anden seytane ko bonɗo yiɗata nde jonde meɗen ɗo yo nde laato nde feƴƴa e hoore jam en toriki Allah noon yo Allah lo'imo amin ya rabbal alamin ara monsieur Ido Ba ko saɗi moɗon ko tooli ka ɗerol meɗen ɗo mi anda si ɗon nandela moƴƴa milla jenti ok awa haray mi weltanike on fota ɗo yiwgol on mimi rena on ɗo ni kono haray no gasa jama luttuɓe no reni on acce mi udditoya application on sengo ɗo mi dara ko no yaltitirɗon si tawi ka yaltitoɗon ɗo sino laaɓi moƴƴa si continue est-ce que ok voilà mi yi onon iɗo yaltiti moƴƴa eno jalbi donc haray hande ɗo ko lundi 19 mai monsieur Ilo Ba et la diaspora konno taw wonirɗon hande ɗo yen aro taw e ko tawata meɗen noddiri on ɗo konno wonɗon so'irde hoore moɗon ni ka jooɗi ɗon ɗo ene ɗon suni hiɗon maapi hiɗon huuɗi hayɗo welti ɗo ko d'abord mi salmini jama on fou aray fo weltanama fewndo ɗo ni ko yettude Allah buy on tigi no ɓurti weltanade jomiraɗo on no ɓurti kadi andude gonga ko gonga haqiqa ko haqiqa mere ko mere ko on tigi woɗo mere donc vraiment mi yewno mi notoyi